Acho muito bom. Abana bakwita tubabura kandi kuri isi wewe nambaye utere na wata utere rasmi yanze yatanga kukora rai abamwe bakucyana yatanga ikintu kugira ngo na sita wawe nyowe nishekwa kumale Kata wana sitabat kore Barenze muzenyu. Gwenche mwasiba kana. Muri. Ahora. Kuasa na. Kuasa power. Saranzi na baga yani. konka story Waje kawa nopa. no atomuyimuka kugamba shomira kitamani cyote Savage na anaja tu wakuruta. Nakora che?
Naja tuwakuruta. Namamchanchiza kube cyafairi izoba kuruwawe. Nubwo abandi babura ku Savage yana abashamiye kuba ikire kuba rimwe mu mvura. Savage. Kugira ngo ubura umanya kushanga bategekire kuba rimwe mu mvura. Aho yashiye ukose umujobaje. Ndi arayize. That's skyway. Zoko tukorogo kumisinga. Stand wakati kwa kana wakujikiza hata manchi washangaine hizo kuzokora budi hata tunashangilia huko babaza wewe Arunari rajini mkulile kustara ndonesha Arunari rajini kini hapa akatesa ushanga kani karaka waleta mkesi sanji Asmani sibawa nende vya ya dede bintu byo anaweza tayari wezi zo kume kutiribiri ndio za yonga 10 ozikube kubanga ndio stand here baby yes mirai achana mbini mu master mu misho y'abanyamaguru nice anshemuke Joani cyakendo shitama yegi yo misha Guru Niza kukwatira simu yawe wano ndakwata video kandi urateshara ni waratana neshara kano mushani kashani wawe rate kujaba aho batakushinga iwe chifa kandi wa mtu mugambizi wa tu sipasa Vai, vai. Ninga pare kwenye mugamba. As statement ezinkwenda ziyani njano uzimeni. Promotion.
You comfortable? Yeah, I'm okay. Hatunoto 6 packs ngweno ndakangu. Aine sako paka. We are introducing a new star, a girl from West, as a Western Uganda. So that is Shanari official. Omuramugu atuleta nubovu. Icyo kubaza cyabyo neza kubashira mbatandebe. Wabo yo takumanya nzira zindi z'isere ngo wamara. Nimkorana tayari West. Kandi spokesperson wa Western Uganda Brokers Association. Kandi chief in command, commander wa new generation ya influential people. Oba onyomu association ya Western Uganda Brokers Association, onyomu association ezi zinkuru kwa hando okwe kwa social media, as long as you want to be influential, inye chief in command. Kubanza tuza kushima massive records na management yona abwizobere kandi bakira talent ya omushaiti tebyenshemeza ntibantu nase cyamana tifuza kushisha ubwire program yitune kubangu kumunonga ntifuza kushaba twaweza kushaba tuyanjure umanyane aramabinta kumanya ati abamurinda kubamanya so tuyanjure umunonga bari side aba haite bone bakuyanjura bakweleze mbazo zabo twaweza kuyanjura niza kwakira iyo muswaga mwara atwanjurire igitego iyo muswaga bindi tumanya niwe executive director wa Ankole Media Nkora Ndiyo kandi atwiye nakora munonga na massive na massive brand kandi niwara atwanjurire igitego then tukagenda umuntu tubanze kuneshara kuzwa MC Kataro mushana ngo tukorana tushise
turaganirire umwanya wo hasi twebwa umuca kandi iteka umukora izina ryawe ryongera kwishyurwa no kwishyurwa Yesu Kristo mu witu izina rya Patiri masho kuwiti amanyo kutera kabonero kuko muri mugo bitano takeyongera kuzandika program yenda tubanze tera umungaro izeraika mudero umungaro bosisire kumureba ineruko de yatireho kandi nuko di ya buri muntu nuko abagambira stage it is a statement of the current revolution ubwo izeraika kandi we bari munonga ukintu n'umutoza basisire ninga tuza kweranjura na n'ekitongole cyokora naco oti n'ekitongole nabwe nugamba cyokora tuza kutandikira kandi muri miti tuza kufuna ka introduction tukutandikira abenyuma nyenda tutandikira ni kutandikanye ori uruzura Amazina namara Emasoni nizana promota wa Shanara ubu ni manager. Next extension pia no. Amazina ni Hodari, manager w'umwishongozi wa kabiri. Manager w'umwishongozi Sitima. Hello, best man who? Na best man wa like. Yesu n'abantu mu izina rya Mukamuge Oboka rozao ninga nicho. Katuriza ndi. n'abaramusi bo mu izina rya Mukamuge Yesu Kristo amazina ni Nyanasi Yuji kandi yo mweshongozi ni ngo mukore media mu family. Amazina ni Kabarga West, ndakora hasi mu yanjye. Amazina ni Sumani kwa nakore. Amazina DJ Dos Pro 3 kandi kwa na Massive Records. Amazina MC Biringanyo Mugiwa Misho Nizando Ankole Comedy Limited still nkora na Ankole Media. Of course, one baddest Monk Promotions, promoter of the land, Mr. Facts, Kigezi finest blogger and promoter. Amazina ni Bright AB na ndiyo mweshongozi kandi nkora na Ankole Media. Cameras on. Banyeta Shifa Pro or Shifa Promotions VP wa Western Bloggers Association. Kandi ni star. Kama tansiyo no kushaka. Yanda ate mire pasta baida wonyenda gukora cyane. Arinda. Shayimo promotions nugo mazina. Kama toka revereri. Kandi muto nenshi. Muchirize mugirete. Bito mama na boy na muto. Y'amazina ganje banyita muto kandi ryo renandanga muntu. Yongeraho pasi. Kandi ndi pasi. Kandi ukora na rumbu. Nikora na rumbu. Amazina y'abayeka MD Star Sinziro Boy. Mweshongozi. Okay. Obyo no bugo tubya. Musangagare n'amahega MK Crazy. So twagaruka at the bed.
Amazina ni MK Crazy 256. CEO Kabanduro TV, Manager Massive Records. Yaman twabakira mwanya. Ni ndamwe na mwakura manager Massive Records. Urusheke. Abajyahamwe na Tina umushinga w'abandi munonga na Meta Biko. Video director w'abandi munonga. Azizo kura video zimungi zine concept zimungi kuziza kazi Biko wari kutira kubikora ni ubwo bwire so different album kasi kudukara Kabadeketa gisa. Onkano wogwe wenyine Yaga gate tumuhorire tumuhorire banyita Ronald Mukire batari Gaza tubi mwizi kandi tenda MK to be babanze beyambire CEO CEO wa company bazinga super promotion this super accessories and home center kore media super black sinazindi ankore comedy Shete Senior. First time, my name is Big Man Afuma. I work in Official manager. Manager Chanel. CEO How are you? How is the weather? How is the weather? CEO ntwirembuye Usisikire uzamuno uko banka yanjye twaza aha muntu akoze resho egwira mu mwaka Aziz mpera shayi oma kwa banka yanjye cyajinga Gasire nitambura nawe kwende mpira yiruka ya muziki ya Western. Muna muri y'abamani. Amazina ni Mugamazi. Karikodijo masi beshe shongo cyukuba. Echo shongo cyukubanza katukoza. Woyine kongera mu neza sha. Nuna atanti kandi tukagira ko kure. Apo politine mugabe. Sati kandi tukumanya na Kenzo. Ezo shaha ni jabwa Chanel. Stawa Western na Western. Ndio King of Western. So Chanel abandi tubakwini ya usisikie ukona ke chinko zile next year one this year interview tujibuke huko hapa iwe niwo kutakwega ndi beazini zetu just repo ambarara iba waroya ndi mbarara nishaini takao CEO kani nkorana tayari west program tunuche extra saa 11 mpaka saa 1 Kano unywa kato. Utini mwangezi Wanyata MC Katara, korana hati film production, korana wanyastara film stars, korana production, korana Massive Records and managing. Kando ya Mango of the CEOs. So mwebare mnonga ninda edesha hatu na toa manyana kandi katuze wa DM Swaga ni wine poroko keri kura tabiri. That's why he's the CEO and my brother, my boss.
Imbasima mwena pija uko mbanze murafata akasoda kanyu bantu mutaka ukore ibyo mwatikoze ya nazo neza pija hati imaze kubatangira mwena bakurukazi mwena hamwe kumara abandi kunini ari kureba mwena bari bakona hata chatita wazo kubanjurira umwesonguza sana na ishongora kandi turi ko munyake ebiri kutereza shanari konkari kushoma ebiri ari bize hata mu kushinga ukache tubura abantu batubuza shumweshonguza rimikata so mweshonguza kaje zo kushoma twanja mu tumurere kandi mwe mukireba abanywanyi baje mu promotion bashifa n'abandi mukireba gupine mu burabura kwabeshonguzi babishije mu Western region uri kubahisha yashongoraho babazo wa promota gerati abeshonguzi bituntu bamanya binji bakijamo bagaruka barugamo ushanga abeshonguzi babishobora challenges studio zirimo bwaka kandi muri abishi bo kubakuza kuri coding y'ashongora umwe bazo aba producer bami nora aba producer inongere bakucinga studio yes harimo na kapeti hata shanga bare mesabishi so promota ndahaha wenda kimungu shanari exception when why the chance abo kwantu wasa company yari muri wasafandi bakwendi reka tubanjire umweshonguzi undijo kandi mumukunde rero umudamu z'abarevyo tutereke shonguzi aho kandi mutumanye ko hajyaho umweshonguzi cyane barapromotinga umweshonguzi nanaenda mani nyinshi kandi tugaruke tubanjire n'abajya management kugira ngo ubundi icyo wabona nanta kikazirego ubundi ndizo nabasha kukora ugamba cyane tingi iyo no kubasha bakutara mwena ko kumwisha muhagire shanari aho ramukugana umongereyo umwe no mwe finances zibasa kutamara n'ingenda zibasa kutamara kandi twakunde tubasa ko yihayo twene ushange twagira aho twabasa kubashika so niza kubanjurira promota we big nani kandi aho mwikirize kugambaho una wajensi y'abaganga in that aspect. With all due respect, kindly please accept her. She's well talented, so articulate, loves what she does, and super confident. And we're not yet back anywhere. We are just looking forward and politely allow me to end there. As That's one of the CEOs. Bayimirire CEO ariyo nagamba so orusheke no rwanga I'm one of the managers of Shanari Show, and I pray and I'm begging she's still a young girl and she still has a very long way to CEO na waganga nk'abari mu mwonga bashobora bwo kubakira aha kandi tubona management ya Massive Records inshingano z'amunonga ukubeta kandi briefly about Massive Records ikinkamya kine na promoter we na nizo umuntu we natakumanya iki Massive Records ari gukora tunanimba shabana bwe bakira nkaba promoters abeshongozi kubiye rwaha abatakagikamuga iyo kuri babatwari n'umurambure manager no kubiguriro barambure mugirebe then murita beshongozi banyu nga mu promotinga bije bagwe ba recording music yabo na Massive Records well
nimba sima abo kuba ningira nti nanjye za status zanyu abinji mwena nimba mai karunta kumwe kuko iyo cyanshemeza munonga abantu kubona ifuru ingano atushangana bareba aba pastor nimba furu ingano takarebana bakabari kuko generation urani furu ingano katinga muri bagara so cyashemeza munonga so cyashemeza munonga kushanga kwa meeting aha yonko ngomba promota kuba namara mu myaka myingi mu promotion okuyaho nshangire twine mu western tuzobora kukura twine mituma ryingi twine mu kutere bukono twine mu rugambo na nituma so etunani tubashapa kamaria ako banyonga gashongoza binje bunkwasiro kine muslim warabiye na ngona ngani tukora gukunda western music wachilewa nimba myeni mwabanda akonka mungu wani sindikira posters zanje promoting ebivuru nacyo kuba twine kino mukira kukereza sente konka bamwe bini mitamo ala nyisha bango chinte cyo kuchiyemo ako twayetera nda twashanga nko tukwatana sakiti umwesho ngo hato bakalete cyo shongoro tuna tukachikwatana saka ba promoter basimichi tukwatana wachilewa cyo nani tubashaba tukaba promoter batanyi banje kugira ngo tukwasaganye zituma tugiye mu garama nyanga yenero mugambiro kamane ki cyaburaburamu gute kintu cyaburaburamu umuhaburi kugira ngo akore kintu kugira ki ekurugaye on behalf of Shanari nimba sima abapostingire ningira kuba nimba following ngambare yabo when hati mube mutaka mumanyireje so umuntu muravuga ni mampora abo kugira ngo akati umwana wishomera watina ngo mwe bataka tukoma ngo mwe kwa mtoroboza munonga so konka style now bwana nimbasha banka ba promoters ba bloggers ngaba blogger kandi ngine kibina cyami ku musa ngine kibina cyami ngo babaje na menta botaro ngaba hata tusikora ngine kibina cyebumbe so bwana nimbasha ba bloggers na promoters mwena mwashiro mushyo mugambe hoje boko kubani ndamu kora interviews mugambe hoje mutundebye shongorobye kwatanise umutungura boko mumanjurira abo mwembe mutaka mumanye namwe batakuna no mweshongozi konka from today bambanjurira no mweshongozi ibyo shongorobye rwaha abinja bataka bwine mutahe nabyo kandi ibyo shongorobye nabyine video Shanari yashoboye wena ni bashaba ngo amasibu umwakire kandi ko kumupromotinga abandi nawe mutungura katifu abo kuba music ya ine ni n'undi munonga omwe mu muronda kwino gwisi ikageko talent ajine kimwe cyone kine icyo mwetagisa kubasa kubona ko kwino gwisi atumutagaga kurangiza hano murebe we mbere umwe atungura muteko umwanya ndara ni basimo bari munonga kandi kumurakorera kama babwira umuci we bari munonga MC Gatara kandi arukunga management ya masiko niyo kubare twatubya atwigitaho mwami mu Uganda radio yabira gushusha niba kweta Great Africa niba wambara twakusemerwa ari nane byakwete kiwuro cyendara ikuma bane y'ibya ndakugamba kugira okutubyabwe muri nahaye namani arwabanta ba blogger arumba abakora challenges ikabo ba azizi na naba bayandura ko kwitubiro tubwinji araba kusamba ibigambo byinji abapasta mto ari mutofu basakora je nareba nambazi ari gamba MC Katara ndeba yagamba tubere ntumutayo kumureka batajya twamutorobaza munonga bari umutoroboza munonga narebaho MC Mashuko yamwenya wowe kibazo nani jataka mwakirire reka izira ikagando kugirango ditebeho twakire mimi abanzure na magwe nyingi tuga
irahabwa Shanari. Nanyabwa Shanari n'ubare bija ndo mulungi kandi abashanari bari n'utunze byanje so n'iki kwasa kubagambira kwenda kuno budo kwenda omwe kwenda bakwenda wese kama 30 50 kurwanira kugira ngo ndungu abakira ndo bari mu byaro ba promota bamari mu mushunguzi yasera reka barakozesaho bapromota babroga batoka bachimwangolira show yanje warayi ni kuwasa kwa simu basa no kurra kongo mushata kurra sisi ndio represent so Shanari kubeshera kazi ngone karuba ejo ndongwe abantu bagambe bikono manyango ine kwende bikone batugambira wari ready asogambira batugambira wari ready asogambira muno mwana amato tugambira bamutora wize ni So far, in the projects, I've worked collaborating with the recent one, Diary, it's out today. Aza yaraka taturasha bagamba yemerere kujya kureba yaraha wakibenda corruption kandi ira kujongera umanye ni wala para yari baza kuvuga muri another thing please 1 2 3 action. Hello everyone, Mazina ni Shanari official Kugoma Massive Records. Thank you for coming in Jaha because Nanjan Hapara Bache Kuganda Mujinji. Thank you for the support. Never Kunda Nushi Western Uganda. In the project Nishanju, niza kuanzania kuanza mashauri nzora collaborate na Megaton. Nitata Diary itself on my YouTube channel Shanari official. Then you go to Tenga Ndikura, ONG, Sakata, Chirabio. They're very good projects, you can listen to them. I'm a new star, and I believe it. I'm supporting them very many in terms of music. Can I use that? Quality to us the best music in the world. Thank you, my Mizalaika is my friend. It's been long. Kanda tunakubali. Then nachoshogesha kufunda ni winji kwina Galipsi kwina mubili massively. No more massively. Onula tulitambi. Toreza akaproject ya show. Achesho ngoto izobetse. Chashore izoba. Comfortable diary. Unanyeshuka zima umenti. Waseviwe magalari. Umekula hiwe every day. It's only you and me. My baby umeweka. Tine medicine. You're my remedy. The comfortable diary. Unanyeshuka zima umenti. Waseviwe magalari. Umekula hiwe every day. My baby. Shanari official, we officially introduced to you a girl from the West, and she is called Shanari official. Tumwachire
mukunde tambure nawe kandi nawe tumukore star mu izina rya Ruhanga twokwe nanindira nti in case wo ryoko yene cyo kwenda kuvuza ninga yene cyo kwenda gambaho twatiro gami tegereza one on one interview yene cyo kwenda gambaho Hello. Pastor Mtu. Music yone kurugo massive. Ningitera already and digital rukundo na Hits FM bwabo. So buri mowe nakushohoreza mu Hits FM mu Massive Records. Music manager MK Crazy na agency nisha ningitera free level chat. It's a effort. Umweshongozi araki nafu yampona abo kuba kuyayemerera nashanga bitaramakira kandi to be innocent ebyeshongoro byenangwa ntibiri ntarabimanya konka ko namuhurira araza kweshongora kandi na figure represent bijyo bintu najyo tubi considering ge nabyo biratambuza music otherwise turakwendeza je bari Munonga team Massive Records abagamo n'abeja bakakoka ya bagenzi baje n'abeshongozi bari Munonga sanare yombizike yetwere ni kimwe ya inde na Munonga ke mkana mresere na mtaisa unaje bose ari kwa media so na Munonga yone koda ke shongoreche akake mpapa kabonere so nyone ngira ikintu kubasha abaninge nte mureke ko kutwisha following nanga following music yetu mustigitumwakire tutambuze music ye kura kivugane sharing link tine kirukweyo wabor blogger ninga sho wabor tiktoker ninga wabor comedian ukumpostinga tine kirukweyo kumiza mu postinga asigara bindi kumiza mu twera twatana nawe western digiteka map. Tumurondere nemirimo yo kubafunga. Monka ogogo ya representing Kigezi kandi we omu Western Bloggers Association wari ku representing Kigezi akatiko ka executive committee. Oyine kwija okajetu wagamba kandi orira mu misho. Onkano ko kunwana waje Munonga. Ongeri roba konkamba na fino yo gushira Gari katuri tizumuti ari ndaho nandenda niwe nkanye ndaze kugezaho kurereka Kigezi ya penetrate wangu kumara haba Kigezi niwe yarabura ko kandi niho naturi present ndaze kuzokora ikintu cyabasika cyakubwa aziro ngazamitachi ndiye musozi wa marigai abana no kutara mu biga bakacika kumukana ko kwatagana ndiye musozi narare bosi ko bamaze namushekuro ushekenda araho kumanyagana inisa no bwayiguru bwere muri basta mutori neshi warogamba anyemerera iyo nashimirwa Munonga uko bambire nizere kule mirundi mingi bikija kureba Chanel ko kataho ema bande ko kureba mu njo wala yisi ko kano bujurizi bwanje cyo kubasa kumugamba kandi nabwo nubukora ubwo kirayo Munonga n'abirembeza mukama no kirabaroga no kirabazungu umusisira kandi cyakandi na n'ubutetu oyine kwetundizi na kupata tundo mubiri ukatunda talent yawe ukatunda abantu cyo kumangushi kuyamba dene tukirayo Munonga twe no kundana ukakabarwo kuwagambo kamupushinga ya deware bangu ka size kayanga kwija kugara bo kwize bo positani niko gumusira kare we pastor mto bite byo bikijyaho gutwanjure producer mu farmi no basa kubira abantu
Sasa iko hapa kidogo tunataka Kiswahili kama niseme Kiswahili kidogo jaribu kutumia vizuri maana yafuatayo. Umesema nini? Beyazeni akarangwa kandi aza na baki bang bang nakora nitwe. Yes. Actually, my producer promising. Shayona na rita hita ya Nebona Jona ni nenda mungu kati Uotire. Jona ni CEO. Jona gamba. Anyway, wa Jona maybe. Okay, anti so gikozese ka opportunity yo kongeramo amazi yamubatira y'ibafite abo kuba turushuwa ngo abantu nibakoragana kubwire rubuta azotekerezana ikunga saba butaba konga ni kesi bwaza kuba ukora mu ntumba bwaza kuba usanga inahi bakire kubasa kwiyongera ikindi pastor Okay. Oh. nyonyende nambaye Okay, tuzandi. Muname tucheze umutegano. Nabare munonga basebona banyabo. Amazina nira kandi nuwasasira Enyondo Karhanga umuteganda aradisota katungire district. Ha. Nikora na Great African Radio. Nishoma kurugaro nyankorero Kiga. Shaye maza kashishe mukagazi yangwe. Ndeka teke amkorka yikumi nempaka ibiro necyo kanira kusinga burunje munsi yone. Kandi nintera burro kubanza. Arumusigaza nawe huna jana mwita kuri sintutera byishongoro byo nyankore obucweka cyenda harigana. Kandi rohire hwejo hariho cyeshongoro cyfurwa mu Western kinta kutera. Burumwe shongozi wena necyasovana naso. Nanaso nacyo ni igitere cyana so gwantumwa. Burumwe shongozi wena yorete cyeshongoro cyawe nyoti kwenda sente promotion ne yabusha oba oyine byeshongoro kakaga yoverete kandi ntekateka ngo abeshongoza barya bakoregine nanye kini mweshongozi bunashara nashinchukuri ubwo ni Israel kandi buri mweshongozi wono ratebekanise sho nyoni nteka kumushagika obaki ikindi cya kandi nanye ntebekanise kibero cy'entaranta kibero cy'entaranta nimba nindone mpaka zo kweshongora okutagurira okwevuga okwata ogboyo burogo kinyankore no kucyanga amazana umuhanguzi natware mpene ati ntire mu smartphone nateka muhufa na school fees abana b'amashomero ebirabiro nabiro kwa mukaga 2025 muje munshagike okutahamne 15 mutware 20 mutware 20 koke kimbuza kuteka hesa no promotion ya promotion wona rukurwa mu Western nakushaba nakweshengereza iwe lete cyeshongoro aza kimukunda nyo binyenda ngo muntu anterere sumu atekeshongoro cyenje kota kukitera nimba ni nyenda ngo muntu ajya abeno yatera ubwo mukamo cyeshongoro aturumanya ngo cyeshongoro cyawe Natural Radio Africa so ibyeshongoro ito promote inga channel ryaza kuteka ururibe atwire n'ibitero ine nicyo waransindikiye ati kine cyeshongoro cyo mweshongozi wawe sane kintarate nakabarga niyo n'ubyo mweshongozi hari nawe niza ko cyeshongoro cyawe zakuteka musente kandi ngarte kitera ogawe ko musumita jamuro aha sigara ni mbere zo bisinge kandi nimbagandira mwindeka promoting channel official home and away obangahi no bari mno Bitabitse buku bataga. akanyashi kubitera abantu bashare Echamani sabatika nisikie post no yena keshuka ya mungu atakumshemeza kanjera and my voice is not good papara Odari
Manager. Amazina ni hodari. Manager karibu nomo. Memundame hodari. Nyanyenda kubagambira ngo mushiki. Reba kai konkabe kamubesho. Nashabe nambaye mwayanga but ishonga nani maisa ishonga nanta because MP Chris na njura ebishonga tukushawa sent we promote Western talent there are HTV so nani maisa china ni maisa ni naisa fune nambaye mbani nabana na wasa kumpereza aina manager bashaka muname bazima rije maneno kwa manager nabasa nabaina ebifugisi so nani ngamba iza kuba ni television be ya HTV that is it Tujuru kusabe namba wewe mnonga hodari ukanyende namba wewe bari mnonga namba waje fundeni abakukazi ni mama janga takasha weza wewe bari mnonga then niza kunaona ka interview imekaa wano na TV reka umuringo go mutano katwatire MC Chris nabona bwa Great Africa wewe bari kwisha kandi nuzagamba ufunka biringanye ate na inasoma mnonga usanga Chanel n'ushobora ni manje then ikindi niwe ni yo mituga electronics biringanye electronics ate kintu kandi nenda kunaza kuzana na class hizo kwa market music ya Orondo yo mutayi wawe kugira ngo tumutumba officially kandi aturi nayo shongora ibintu batakuze tuwa tugambira aho karege nawe no mweshongoza hasi mwasibaje wasibona umwenu nyewe atitoka potinga bishinzwe awusanga biri nabengira ngo twatire hamwe bajya itefu mu y'abanyangore cyangwa gete nuko gatachi but at times arugo kubona inko kareba musa mu kind of parallels ugunagambe cyo gunagambe kibitakwata gine atuyebuza biyari what is going on kandi twabe turwana ni tuvuga ngo biyari twaza aha map right now tindije kuja turi nambe mu Uganda we are number 2 but twatega rukiremo tuzagaruka number 3 na number 4 ese takachaka na tene time nchwasa kora ki twasa kuzo mwene mushwi kumusapotinga bitwe ndemuswaga na amanye what means bizera ikano maya what means kwetaga kuza kujya mu manya kuno if the need is financially we can support her. We are not bad financially because we are supporting but right now mucho bari kwiga kandi turi mwishongo but onobasa turi no ishongora but abantu bazaka kumanyire home. People feel free no mushongo people wa Western Uganda kandi most of the time here abana bachakosa advantage y'abana babisomwe obe mukono ga kinama yitino kinanya financial obe mukono ga wano ndakugwa we mwena mushuma webintu wowe mushuma webintu abantu ngaba kwandire byawe somwe omwiki zo yesemira kandi bakwanga akira itaki obahi akasena nomwe kinagagamba
Actually, I thought twahitagamo speed governance. The Muswaga will be here will be informing us. Kugira ngo ikintu twafatanye kundi muno. Right now, think umanye chikweta alisako. Kose tuwagamba chenyine chikumana chichanje. no kutera ndongo banyura kubi omakoro muhango mukadumukeka n'omushaho katwatiriho DJ twataka wese umuntu ari kuvuga ba DJ nibo bakutira kutera music y'abesongozi mu mabara reka tuyaga kandi batira no kutega ingaro abesongozi babiri kumanya webagisha twabakira Shanari, congratulations cyangwa industry yone ngera hati mwijoro ataje cyo kuza kugera mu nyaki yo shitani so kureganira izoba yes ntweni mikore nyuma music rero makara buzayi kubandi bana mikoro so from today ninje kintu cyakongera mamani bora hamwe abana abandi umukoro abani kayikona nekwanetebwa narufune kwanetebwa umwagezi then bantwe myongera goma lisangu ebero mutaga byo kwa mushanju ndasamweze mu sanje kanyira show yanje 6 years of experience tuba turyawa mu gomero cyaha katete ndatamweze mu sanje kabantumwe umukamu kama ande CEO ni generation sebo ni kwetani wejo shatuke kama anje mke crazy timu ya Massive Records yona mashamu msaji kabisa mwewe ni mnono okay wewe ni mnono ya gamba kwa mimi na kwa rufungisha kwa kabarega bakatera cyeshongoro cha cyana isibo abakigaruremo sana hariyo ndijo wena nica kugambaho imuhereza ipotiki mutakajamu shayiko matuka tuza kupushiriza muzana mutenge kibato maybe no bichiti shifa poroto kugambi no ojera ojera Oroda jamasi timu shifa yuma tuje musayini ubwira ni muno bwato azogwe na manager muza kwa financial kamera zo bazitekaho n'icyerekezo kandi Massive etwirera family etwirera family ya Massive Shanari etwirera impushinga hobo no kongera amana kumbe nyine make hatumwanyongera amani kongera then cya kabiri ekindi iza kugamba turi babete dakigambo mu kamera cya kashatu takashwirwe mwachora nengera cya kashatu Shanari ube manzi kandi yicereze Pita taka kwicereze banze yicereze kandi promising kubaniwe bona hor kwetanga okay mwebali mnonge maybe tukendera kubasagamba side benga n'umusio moderator days event no kugira nuko muntu aina tangire na day musanga kwa kurire mama ipassion na kandi na natiti no stories zanje nyingi z'imureka kugira abantu ka stories z'umusabira nyingi zibazize abana bitu kandi umwe a concept ya made in bara mara magwayo bukango byo ngo zitanibuka Shanari music yeni nyina bakatandira kuzana n'umutima kabisa ko music twagizana
ikindi iyo umuntu atakukira kushaba gusa ndiye mfagana Shabaki. shaba kuza begging ati Shanari bakozere interviews nyonka kora nawe ati kozere na first project ukati nyine nambaye I would have asked him give me your contact link and give me inbox. So noreba echo nimbigamba byona kujanti nyecho kujanti amoro you have my support kandi hati funena na platform ndizo ya mani tene time kori kandi nye spokesperson wa Western Uganda yona Bloggers Association kandi already ngaruka mba spokesperson wa Western Uganda Digital Content Creators Union. Ejo gita Western Uganda Bloggers Association na Nobundo Association. So noreba ngundo muntu wa mali. And these days Made in Mbara ikaza on hold. That's all I can say. Kandi no rwanda sakabundo. Ile kabondo kunkurwanisa niyo ninjeza okuja mutona akabondo niko karakugwanisa of course nyendo bondo bwinji Shanari kora kabondo kuna kabondo mweshongo zono bya ukora kabondo buri mweshongo nakuna kabondo ninjira katwendere abiri izuba twarugaha buryo mahamani ge yagine na hamani amani gabe yazina igari twagado na gari so iwe kozesa iwaho kumangwa strong here. Ono lataka nza kuna naye bakumugambe discipline ogiye bembeze umuntu because abantu bamwe bagwisize abamwe they don't know how to approach people umuntu takumenya ku approach ngo icyo kintu nacyo ni mwene kucheka kugira discipline nyingi kimurigira mu kugabe ibintu no discipline tikikugira ngo ryawo kumanyisa ngo neke oye gel no kugamba tinka interviews utagamba ukawumeka mwana umanyangu ndio ndo run how to approach the muswaka. So when as an esco issue muchiwe oineze kando kazitwara nkeshonga nkuru yamani okay wewe nonga ndatumbera iyo muswaga wewe rekwija massive record why kayo mubazaga abantu massive record zerikatete wewe umugambira aturese n'opposite Kampala Guest House kubanoza Kampala Guest House waboda manyango noza kora numba mama ngo noza kora emuke aha ni tuendeze n'ubundi kandi Shanari ikindi dress code wina timo mukonke evyo hapa kandi handi Shanari you have my no wife kureba ayereke nyaje Kenderene shara kandi ninja yendure kabariga bafe kabariga witu Pastor muto ijo tuhereze shara yo kuhendera kunkote mubwira kareta za shakarara anga nora atarka yawura ayi mukamara ngo bishobozi bonda twakusima twakwebaza gukweteranira umwanya wo kugaruza ikitinisa reka byone bitwa planning byo kutungura byo kutombeka byo kutongera yongera rukundo metuma yitu no kuwatanisa turiyo ntukurugaha konka byone bitwa planning ra Shanari niwo rukurumanya kandi no manye ne birukire bitwagamba baniho wamwebembera baniho wahamya intaranta yeye kwari bayasingire tuyagaruka umwanya nubwo ko twije twitera kandi kushemerwa Yesu Kristo mukama witu batarukana bagaturi cyitwa henderana n'aba nabo
Rute niko ndaya. Abakwenda kwa 1-on-1 na Chanel.